Diama igitondo cy'umugisha urakaza neza no ku muryango wa Sport Hub YouTube kwiza makuru sport umunota ku munota na makuru meza kandi agezwa makuru yo ni menshi cyane many updates ariko uyu munsi reka nkubite imbangura abenshi barimo baribaza bati Yan Diomande kuki atari gusinya kuki atari kugaragazwa mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kandi byaramaze gutangazwa ko yamaze kuba yumvikana ikipe ya Real Madrid. Hari amakuru ari kuva mu gihugu cy'Ubufaransa ari kwemeza ko ngo Paris Saint-Germain ishobora kwijyamira amajanja ishaka gukora hijack ikipe ya Real de Madrid. Aya makuru Fabrizio Romano amaze kuvuga ko aya makuru rwose ntago yizewe kubera ko Paris Saint-Germain ku mugaragaro official statement yamaze kubitangaza ko yikuye muri diru ititeguye gukora hijack ibundi yamaze no kuva muri diru ya Yan Diomande kubera ko yababajwe n'ukuntu ibi ngibi byagenze hagati yayo ndetse n'umwana bita Yan Diomande y'imyaka 19. Rero niyo mpamvu Fabrizio Romano ya mbere avuga ko hijack ishobora kuba itakundi cya kabiri gikomeye cyane nuko ikipe ya Real Madrid na Leipzig bamaze kuba bumvikana verbal agreement cyangwa se amasezerano yo kuganira bamaze kuba bumvikana byose muri rusange. Ikintu gisigaye ngo uyu mukinnyi Yan Diomande ategerejwe kubonerwa umusimbura we muri Leipzig. Nicyo kintu Leipzig irimo irakoraho kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo kujya muri Espagne gukora ibizami by'ubuzima ndetse no kugaragazwa no gusinya amasezerano mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ngo kandi Jose Mourinho yatangiye kureba uburyo azajya akoresha uyu mukinnyi mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kubera ko arifuza kureba ko yamucisha iburyo cyangwa ibumoso byose muri rusange. Ngo yatangiye kugenda ngo abyigaho ndetse anabyitoza mu gihe Yan Diomande ari kwitegura kuba iyaza. Rero ubwo nukuvuga ngo mu gihe kitarambiranye coming soon here upon cyangwa se here we go muri Real de Madrid Yan Diomande muraza kumubona asinya amasezerano mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid ave muri verbal agreement agiye muri official statement ku nyandiko ubundi akubite umukono ndetse n'ibizami by'ubuzima ubundi abe umuwinga mushyashya ya Real Madrid yinjijemo w'imyaka 19 umunya Cote d'Ivoire ndetse wakiniraga ikipe ya Leipzig. Uwo rero ni Yan Diomande. Ku rundi ruhande Paris Saint-Germain umugabo bita Bradley Barcola ntago bikiri ibanga no doubt nkuko tubivana kwa Fabrizio Romano yamaze kubabwira ikipe ya Paris Saint-Germain ko yiteguye gusohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyi ni inkuru imaze igihe kinini tumaze iminsi ngubwira ati uyu Bradley Barcola amaze igihe ari gupushinga gusohoka. Ikindi kandi arifuza kujoininga Liverpool nayo kuva mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 8 yakomeje kumwifuza nubwo Paris Saint-Germain yamwimanye ariko nyuma yaho ibiganiro by'amasezerano binaniranye umugabo bita Bradley Barcola y'imyaka 23 yamaze kubabwira Paris Saint-Germain ko yifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikindi kandi arifuza kujoininga Liverpool ikiri hejuru cyane ngo projet y'ikipe ya Liverpool yarayikunze cyane ngo arifuza kuba yayijyamo kubera iki muri Paris Saint-Germain ntiyabonaga umwanya wo gukina uhoraho. Icya kabiri ntabwo yafatwaga nk'umukinnyi w'inkingi ya mwamba, ni nayo mpamvu afashe umwanzuro kuba yayisohokamo akajya gutangira chapitre nshyashya. Liverpool rero Andoni Iraola aramutegereje, gusa harimo ikintu kimwe gikomeye cyane kiribuza gutuma ino deal igenda isa nkaho igoranamo gatoya. Amafaranga Paris Saint-Germain igomba guca Liverpool cyangwa se ikipe igomba kugura Bradley Barcola ngo na amafaranga yakadasa. Hari ibinyamakuru ngo bikomeza kugenda bivuga ko miliyoni 170. Fabrizio Romano aragira ati ntago ari miliyoni 170 ariko nanone ni hejuru y'ijana kuzamura na amafaranga menshi kuri Bradley Barcola. Paris Saint-Germain ngo niba ugomba gusoramo Bradley Barcola ugomba kwitegura ko ugomba gutanga amafaranga agaragara kugira ngo ubone Bradley Barcola. Ikipe ya Paris Saint-Germain irifuza kwinjiza abakinnyi babiri dore ko yasohoye Goncalo Ramos, isohora uwo bita Kangin Lee ajya muri ikipe ya Atletico de Madrid. Niyo mpamvu iri kuvuga kuri Magnus Akilush, yavuga kuri Yan Diomande nubwo Yan Diomande byamaze kuba byanga. Rero yiteguye kuba yasohora na Bradley Barcola, ubwo urumva ko igomba kuzinjuruza undi mukinnyi nanone wa kabiri mu busatirizi bwayo. Rero Bradley Barcola byamaze kuba bidasubirwaho, umwanzuro wafashwe Bradley Barcola muri isama agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain akajoininga ikipe ya Liverpool hatagize igihinduka. Twihuta cyane rero bamwita Savinho umunya Brazil yamaze kubabwira ikipe ya Manchester City yuko agomba kuyisohokamo muri isama mercato. Ibi ngibi byatangiye mu mwaka ushize Thomas Frank agitoza ikipe ya Tottenham Hotspur ari kumwifuza
ariko ikipe ya Manchester City ibibamba ihita imukubita n'amasezerano mashyashya, ubundi muha release clause nshyashya kugeza kuri saa rero. Savinho kubera kubura umwanya wo gukina, Savinho kubera ko abona muri Manchester City bigoranye, yifuza gusohoka muri Manchester City akajya mu ikipe izamuha umwanya wo gukina. Roberto Di Zerbi yamaze gutangaza ko yiteguye kuba ahita afata uyu mugabo bita Savinho ku ruhande rw'iburyo, kubera ko niwe prioritaire ye ya mbere yifuza kwinjiza mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Roberto Di Zerbi avuga ngo igihe cyose Manchester City izabitanze green light, natwe uwo bita Savinho tugomba kwita tumusinyisha, tugomba kwita tubaza ayo bashaka n'igisabwa kugira ngo dusinyishe uwo bita uyu mugabo bita Savinho kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester City kugeza kuri zino saha. Rero Savinho ni umukinnyi ukomeje kugenda ategerezwa kuri isoko ry'igura n'igurisha kugira ngo turebe aho agomba kuzaba yerekeza mu mwaka utaha w'imikino. Savinho rero ni ugutegereza tureba ko here upon nayo izaba hano vuba muri iyi minsi igiye kugenda iza kandi cyane. Reka tunyarukire mu muryango w'ikipe ya Chelsea n'abakinnyi babiri bakuze cyane pe, n'abakinnyi babiri bagomba kwinjira mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Xabi Alonso yifuza experience, yifuza abakinnyi bafasha bari abakinnyi afite kubakuza mu bwonko ndetse no kubereka ibyo bahanganira ndetse no kubereka club barwanirira ndetse no kubereka byinshi bigiye bikomakomeye bijyanye nuko ikipe ya Chelsea igaragara ko ifite abakinnyi b'abanyempano, ariko experience yagiye igaragara ko iri hasi y'amakarita menshi, gufata imyanzuro mibi hagati mu kibuga, decision ziri hasi, ihangana ririmo buryo bwo gufeka no guca amazi ibintu. Ni nayo mpamvu rero Xabi Alonso aravuga ati ndashaka Danny Welbeck kuva mu muryango w'ikipe ya Brighton of Albion. Kuva aka kanya aho bigeze, Welbeck yamaze kumvikana ikipe ya Brighton of Albion, ibiganiro byarangiye neza. Ubu ngubu icyemezo cyafashwe, Danny Welbeck vuba uyu munsi cyangwa ejo agomba kuva mu muryango w'ikipe ya Brighton of Albion agasinyira ikipe ya Chelsea, umugabo w'imyaka 35. Undi mukinnyi ni Jordan Anderson, kapiteni wa Liverpool, wahoze ari umukapiteni wa Liverpool ku myaka yashize, Ajax kapiteni wayo, yakiniye mu Barabu. Ikindi kandi uyu Jordan Anderson yari mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, ubu yakinaga mu ikipe ya Brentford kugeza kuri saha ni mu free agent. Hategejwe kumenya ko ibyemezo bigomba gufatwa hagati ya na Brentford asohokemo bamuha inyandiko zemewe, ubundi nawe ajoining ikipe ya Chelsea nk'umu free agent, ariko nanone umukinnyi wa experience mu muryango w'ikipe ya Chelsea rero bimaze kuba bigenda bijya ku murongo. Amakuru hari nuko aba bombi byamaze kuba byemezwa yuko vuba biri buze kuba deal zirangira. Uwo bita Danny Welbeck kuva mu muryango w'ikipe ya Brighton of Albion imyaka 35, ndetse n'uwo bita Jordan Anderson imyaka 36, aba bombi bagomba kwinjira mu muryango w'ikipe ya Chelsea nta gihindutse, nkuko Xabi Alonso yifuzaga abakinnyi bafite experience mu muryango w'ikipe ya Chelsea muri kino kiragano agiye gutangira mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Nyiraho mu ikipe ya Chelsea nuko uwo bita Nicolas Jackson, Unai Emery yongeye gutangaza ko n'umukinnyi yifuza kandi cyane, arimo arifuza ko yamuzana mu muryango w'ikipe ya Aston Villa. Kubera iki? Yaramutoje mu muryango w'ikipe ya Villarreal, aramuzi, azi neza ibyo yazana, azi icyo yamufasha muri rusange. Ariko nanone ikintu gikomeje kugenda kizamuka kandi gikomeye cyane nuko uwo bita Unai Emery arifuza Jackson kuntizanya. Muribuka ko yatwaye na Alejandro Garnacho kuntizanya, ariko biri ku itegeko obligation to buy mu mwaka utaha w'imikino nyuma yuko champion izaba igiye irangira. Kugeza kuri saha rero Nicolas Jackson ikipe ya Aston Villa irifuza kuba yamutizwa, akaba bamufite muri aya mezi iyi champion y'uyu mwaka, ariko nanone Chelsea irimo irifuza ko umuntu uri butware aba bakinnyi ari buze kubatwara muri permanent deal. Ni nayo mpamvu rero bikomeje kugenda bigorana, gusa uko byagenda kose biri buze kugenda bijya mu ngiro. Icyo nakubwira nuko uwo ngo Nicolas Jackson Unai Emery yamugize prioritaire ya mbere mu bataka yifuza, arifuza gukorana nawe mu mwaka utaha w'imikino. No gutegereza tukareba ese Unai Emery ari buze kubasha kubona aba bakinnyi, ari buze kubasha kubona Nicolas Jackson, cyangwa biri buze kuba bigorana Nicolas Jackson agume mu muryango w'ikipe ya Chelsea akomeze akorana na Xabi Alonso, nubwo Jackson bitakomeje kugenda bimworohera mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ariko nanone uko byagenda kose icyemezo kigomba gufatwa hagati ye n'ahagomba kwerekeza cyangwa se n'agomba mu ikipe ya Chelsea kigomba kugenda kimenyekana. Iyo ni imyanzuro rero iri muri uyu mupira w'amaguru. Gusa ndagushimiye cyane wakomeje kugera kuri uyu munota ukomeza kumva kino kiganiro. Ikindi nakubwira
ndagusaba gusubscribinga ni ukomeje gukunda ibyo dukora, ndagusaba gusharinga, tell your friend to tell your friend to tell your friend to tell your friend to tell your friend. Ikindi kandi ndagusaba kulikinga, ikindi siga igitekerezo cyawe muri comment section cy'icyo twakongeramo. Ikindi kandi ndakubwira ngo nidako n'umuhondo mwigi make muri bombe diama Mwaiga football is always my life na ruhago amakuru ya sport yo nakagaruka. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista no.